Nā, he rite tonu te rāngona o te whakataura, he uara nui tō te reo Māori, ki te ana te kiko o tērā whakatau i te hiahia o tētahi umanga rongonui o te ao, kia hopu kina te reo o te hunga kōrero Māori, me te aha ka utua rātau mō taua mahi hopu reo. Engari, e rere ana te whakatūpato i tētahi pakihi pāpāho Māori o konei, kia te huri ake tātou, kia whatitiri te wake. He kaupapa e pōkai ka hāna i ngā iwi take o te ao, ara te mana tārua i ngā reo take. Ko hiahia te Pākehā, te kapo mai i te mana o te reo, hei hoko mai kia tātou. Ara te kamupene a Lion Bridge no Amerika kua toro mai ki te Māori, kia hopu i ngā kupu, rerenga kōrero me ngā kiwaha Māori hei whakaki i a rātou puna kupu Matihiko. Kaurawa tātou e wareware i patua o tātou nei mātua, o tātou nei tūpuna mo te kōrero Māori. E rika ana ngā iwi take o Hawaii i tētahi kamupene kua rehitatia ngā kupu aloha me poke, hei pupūtanga moni, aha atu rānei. They've sent cease and desist letters to other poke stores that are actually owned by Native Hawaiians. You know, it's bad enough just taking our language and our cuisine and sort of repackaging it and making a lot of money off of it. It's another to then turn around and like tell Hawaiians they can't use their own language. Kua toru te kautau tātou e hopu ana i te reo Māori mā ngā reo irirangi mā ngā hōtaka pauaka whakaata. Pēnā e titiro ana tātou ki ngā piringa kōrero o ngā reo irirangi ki pai i ngā kōrero tuku iho. Engari, mehe mea e titiro ana tātou ki ngā kamupene Pākehā, ngā kamupene Amerikano, e hiehia nei ki te mahi i e nei mahi, e hiehia ana rātou ki te mahi i waho atu i ngā hapori Māori. Ingana te karere ki te kōrero ki te kamupene a Lion Bridge, engari auare ake. Whatitiri te wake, te karere.